kodwa uzomntana ukhipha yazi uJulius ufana lo mngani lo makasekadinekile bese akhuluma wonke ama-secret uJulius udela kwabona udela ubaba ngathi yabona malume ophuzayo niyazi akazina nix like nemdelelo Samson hayi ungazophuza kanje hawu udlele sinkosi abantwana nepaloni ukabona mongasebenzi kini abakuthathi serious lalela mongasebenzi bathi hawu sohlule kokubasa sohlule ukubasa Samson niyadla imini yonke nabangani bakho niyafraya la endlini uhlule nje ukuthi uSamson akhipha vele ngithandi vele kumanje ubaba ushiyele le moto lela ngaphandle angidrive mina ingena plate Samson angidrive ngoba ngisibotha vele ngibothokele bhekana umlomo wami uyalanga vele wena makuthini sobagrape lezansi yimi baba kabagwasa la ku-right nguSamson Dilale Samson Dilale khona manje ngidla ipaloni ngivela ipaloni asikhuphe ukhipha yonke into ekhona ngendlu yonke into vele mama isho ukuthi ubani ubabami awuthi wena wajona wabhlatshwayo lo wheelchair bathi Samson hayi athi vele angibasanga ke khulumani ngokubasa siboneni ke hawu lo busy hawu ishona ukuthi lona ukuthi unjani hawu awuthi uyakhula batshele ukuthi upositive hawu siloku busy with Samson ngilanda ama-ARV ngoba lo akakhona ukuzambela sengifeel wrong man Samson wrong ngoba kabasanga ngifuna ukubasa ngibasela yena lo ukuthi ahlala kule stop angithi uyagodola vele ngamane ngife ke Samson athi ngamane ngife futhi baba ishona ukuthi baba nambulala ishona ukuthi baba ubulawe yini mama isho ukuthi baba ubulawe yini hawu woba ngithumba alphirima ngithi all because of ubasa angibasanga okay angibasanga sikhulumeni ngokubasa ke alphirima ngamtshela ubaba wathi ngimtshelela ubaba sambheka ubaba busy ahameka ebusuku wathi sikhuluma manga sithi ubaba uzibulela nabanga mama isho wonke umuntu akasakhuluma manje sekayibibitheka Samson yazi vele ngibasanga vele ngishoni ngeke ngokubasa manje bese ngene umntana kabo Samson lo sebenzayo lo bamthandayo bonke na yangena intandokazi ke ngena ngithi angibasanga ubasila wena sikutshela indaba zakho nawe ke isho umfazi wakho lo ohlala naye manje akazi uke washada wena andizange udivorce Samson Hashtag Samson akabasanga ngifuna ukubasa ngithi phela basebenza bakuthatha serious bangasebenzi baqoqe ingqondo akayisebenzi but how Samson sanihlele imini yonke sanihlele nje ukubasa hayi Samson ni useless ushubhe kumama useless gogo uyathula bathi ngi-useless gogo isho manje uri ngizosho mina Samson into sesixoxe mina nawe kale kade isho nami ngiyasho manje angithi ngisilesa ngiprotect isho gogo ukuthi ukwenzakaleni la emini isho ukuthi wena nomfundisi nenzani Higher traffic. isho ukuthi wena nomfundisi madonsela nenzani mandlela bo Brookbenchini la emini lokuthi baby girl nithi ngikade abantu estradini ngithi ngisuka lapho ngibasile mangibuya wonke umuntu ujulukile la endlini umfundisi khona lo sohlelile ibhanti lakhe zelishwabene lishwabelisa yini ibhanti lakhe asikhulume ngebhanti lakhe umfundisi Samson ukwatshela ukuthi akabasanga #Samson Samson abenza vele gogo emini nokuthi nongivusa untatha kuza wena nihambe la gogo la nithi sinyothela amanzi lapha kuyandla Samson vele futhi kunemfele la endlini Well, it's Kabi, where are you heading off to? #Samson. Your last words on Samson.
No, indaba Samson Ndebona. Udlala ku back to the old school. Yes. Athanda ingoma zala zimnani ingoma za old school. Abo inner seat down. Ingoma zakhona ilezi bekuneyitokfelekazi. Ngobona and abafakazi they encourage violence. Istokfela lokusheni. Okay, bro. You know ukuthi well istokfela vele into zakwile na. It's not like lento ngizokhuluma ngayo manje. Yes, that's why kule line up lena enabantu abadala. There's actually who's 3 years old. Wala lamntana ngicela sikhuluma ngaye next week. Lamntana DJ ngifuna sikhuluma ngaye next week. Lamntana na 3 DJ. Ungamzondi kodwa Umntana una 5 Jo. Umntana una 5 akakwazi control remote. Lo yena ukwazi ukumixa. Kungadlalwa ngathi lana. Lamntana wenze lo black coffee mix athi banike. Lamntana 3 bro. Une gig. Awuna gig le weekend. I'm off to Sun City, bro. Off to Sun City. Yeah, corporate. No, yeah, corporate nyana. No sister yenza something kamala yudoli. You can tell ukuthi mdala. Ngoba ngeke uyesibhedlela namhlanje uthi, "Hey, ngithola umntwana ubani kamnyama udola." True. Mawuna udoli 45 hawa azi. We are back to the old school. Ngisakutshela kalo mama laba abayenza ukuthi abantu babulalane bro. Babagwazana kwakhe khale ngoma lezi. Lezi so. Izo. Mabagwazana akabakhuza ukuthi Mandla noSipho ngicela ukugwazana ngaphandle bese niyabuya. Akabeyos alela jo. Dala abantu bakudala bani crash elimini lihlweni indleba yikho ile ngoma ezinje bagwazana ngamabhodlela abamanje umuntu umvesa ngespeed kharab uzobathi attempted murder. Have a nice weekend, Scooby. So, Brapop. Oh, by the way, next week is London, Brapop, and then do my one-man show. With Bank. But thank you very much. Ngenze kangabi khona sikumana sizoring. Can you give us a link to close this song? Isizulu. Masizulu. Yeah. Ingoma emnandi ke lapho ithi real love uthando lomampela ke unembiza phakathi. Ikhaya bangcela na 5.9 wathi phela ukuyi siyahamba. Idlawa.